Haga jingla ka Europa League round of 16 second leg haprenga Villarreal Persia ai ka Marseille. Haba pai shagane ka jingla kai ka Villarreal ka lala belim ni ka Marseille da laila ka way. Haga ne ka jingla kai second leg Henry haga gol aggregate ka Marseille ka la khori ka 6 job. Hadin bagala tam da san lalai. Haga jingla kai haprenga West Ham Persia ai ka Freiburg. Haga first leg ka Freiburg ka lala belim ni ka West Ham dai wela not. Henry haga ni ka second leg ka West Ham kalala abat belim suk ya ka Freiburg hadu san lanon. Baling bagi ni ki san gol ka West Ham ka tam haga gol aggregate da san la ka way. Bad haga ni ka jingla kai kodas layo ben Thep ar gol naga menta ka West Ham. Haga jingla kai haprenga Atalanta Persia ai ka Sporting. Haba pai shagane ka jingla kai ka Atalanta kalala abat belim ya ka Sporting. Haga ni ka second leg da ar la ka way pada haga gol aggregate da laila ar. Haga jingla kai haprenga Leverkusen Persia eka Karabakh. Haga ne jingla kai second leg ka Leverkusen galala bat belim ya ka Karabakh da laila ar. Bad haga gol aggregate ka Leverkusen galala bat belim da sanlat. Bad ya ka gol penjob jong ka Leverkusen la yo ban Thep hashwa ban kot ka jingla kai. Kata haga minit ka bakhandai peu plus nyau. Haga jingla kai haprenga Slavia Praha Persia eka Kynhun Giroud ka AC Milan. Haga ni kecil kai ka AC Milan kala korbiang ya ka 6 job. Adin bagalala ban belim ya ka Slavia Praha dan laila ka way. Haga ni kecil kai second leg bad hadu nyau lalai haga gol aggregate. Haga jingla kai haprenga Rangers Persia ya ka Kynhun Dimaria ka Benfica. Haga first leg baro artri ki Kynhun ki khai tamar ar gol. Bad haga ni ka second leg ka Benfica galala ban belim ya ka Rangers dai welanot. Bad haga ni ka shigol juga Benfica la yo ban Thep lengbau Silva haga minit ka ban riu phun riu. Baling bagan ke shigol ka Benfica katam haga gol aggregate da laila ar. Haga jingla kai haprenga Brighton Persia ya ka Kynhun Dybala ka Roma. Haba pai shagane ka jingla kai ka Brighton ka lala bat belim ya ka Roma dai wela not haga ka second leg badia ka shigol jo ka Brighton la yo ben Thep lengbau Danny Welbeck haga minit ka live nyau. Henry Dayling baga gol aggregate ka Roma ka lala bat belim ya ka Brighton da saula ka way. Hagawai par ka jingla kai haprenga Liverpool Persia ai ka Sparta Praha. Haba pai shagane ka jingla kai ka Liverpool ka lala abat belim suk ya ka Sparta Praha hadun reula ka way hagane ka second leg bad hadu khat way la ar haga gol aggregate. Baling bagane ka jingjob ka Liverpool ka layo ban Rung ka quarter final jo ka Europa League menta ka samai.